Iz arhive nam stiže što? Iz arhivice. Nešto iz arhivice. Srdačan pozdrav svima vama ispred malih ekrana, laptopa i desktopa. Dobrodošli u novi studio i novu emisiju kućnog teatra Škripzikl, dizajniranu samo za vaše zadovoljstvo. Sve uživo za vas izvodi čovjek Đumok. Hip-hop za 274 eura. Kad ti kažem ono drugo jedno, pazi buraz, kad ti kažem ono jedno, kad ti kažem ono drugo, pazi misli, kad ti kažem ono drugo jedno, kad ti kažem ono, pazi ono drugo, ono jedno, kad ti kažem ono drugo jedno. Rock za 400 eura. Tužnu pjesmu za 230 eura. Za 200 eura vesela pjesma. Rakojev popravija stolicu, Filozofija za 130 eura. Tada u eminentnom govoru dolazim do toga da kažem da je ono nepoznato čista zbilja, čista savršenost. Robotska, gusarska i poezija sa ukupnom sumom od 800 eura. Kada se osjeti potreba za čišćenjem karburatora, odvrnuti vike. Slijedi Keep pjesma za 180 eura. Reggae za 170 eura. freedom for television program. Freedom. Može čovjek Đumok izvodi punk za 300 eura. I hate people on the TV show. 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 Čistač za 220 eura. A mene snimaš? A pusti mene na miru. Nisam ti ja za to štimam, ja to. Ja to da čistim to. Pusti mene. Klaunska pjesma za najmlađe 320 eura. Makane, makane, makane moja, budi mi sila, mi dobro mi soj. Makane, makane, makane moja, sve je ona meni, dobro što ja znam. Srce moje lažem sebi, bolje kad sam sam. Konobo. I to bi bilo sve, drage dame i gospodo, za ovaj krug emisije. Uspjeli smo u režiji skupiti 1.800.000 eura, što je dovoljno za našu dobrotvornu akciju, estetsku korekciju usana našeg kućnog grbavca. Snimate. Dobar dan. Ja se zahvaljujem ovi gledalci što meni pomogli ste da budem ja zvijezda na modnim pistama. A moja želja. Hvala.